tasgabooftemi? Tasgabbe. Ila osheen dhufe kuno. Oshee dhufe. Mee? Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Atalia mama yake kama naye Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya irra jirtu isin jecha har'a waan ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhufe. Annaa intala takkas ni beektanii intala qashtii Bunii jedhamti. Kalee sanaa bilbiltee turtee ballama waliin qabannee turre. Ballama saniis har'a kan wal arginu ta'a. Har'a illee kadhiyaadhee kaameramaan qabadheetiin iddoo osheen hin jirretti ballama bunii wajjin qabannee isaan wajjin dubbachuudhaaf qaama wal arginee wajjin haasa'uudhaaf kan bunii wajjin wal beellamnee argamne ta'a. Waan jiru walumaan laallaa daawwattoota keenya bilbilaan haalli ittiin haasofnullee haala dallansuu miiraa gaarii keessa waan hin jirre fakkaatti. Anis tasgabbaa'ee qaamaan wal arginee waan wajjin jiru hunda haasofne jedheenii ture. Isinis miirumaan tasgabbeessisan irratti of tasgabbeessitee guyyaa boruu ganamaa wal arguu qabna naan jette anillee rakkoon qabu wal argina jedheeni bakka osheen hin jirretti ammoo viidiyoo kana kan waraabeetiin isin biraan ga'u kan ta'u bunii ballameetiin jira nin dhuftii ka wajjin argineetiin waan hundaa walumaan laallu ta'a. Sababni bakka an osheen hin jirretti viidiyoo kana waraabuu kan kakaase osheen gaafa viidiyoo kanarratti yookaan ammoo bakka an jirutti isheen dhufte ta'e isaan lamaanis walitti bu'uu waan danda'aniif isaan lamaan illee walitti buusuu hin dandeenye yaada akkasillee keessatti yakkin qabu. Sababni an viidiyoo osheen osoo hin jirre viidiyoo kana waraabuu na kakaasellee yaaduma kanarraa kan ka'e daawwattoota keenya aga viidiyoo keenya dhumaatiin nufaana tura. Waan buniin jettuu fi miira buniin ittiin dhuftuu fi maal yaaddee akka dhuftullee kan wajjin laallu ta'a. Wantoota fi daawwattoota keenya waan hedduun ajaa'ibee keessaa bunii qaamaanis wal argineetiin hin beeknu waan wajjin haasofnellee hin qabnu kana dura akkuma isin argitan waan beeknu tokkollee hin qabnu anaafisiin wal arginee waan haasofne tokkollee hin qabnu bilbila kiyya eessaallee akka fiddellee hin beeku bilbilaan silaa waan namni iyyuu hin jedhamne hedduu waan jettullee hin qabdi miira gaarii keessa akka hin jirre itti hubadheetiin jira. Kana hundayyuu mee an tasgabbaa'ee qaamaan argineetiin wal wajjin dubbannaa tasgabbaa jedheetiin tasgabbeessee miira tasgabbii sanii dhuftee waan wajjin haasoftu natti fakkaatallee hin beeku. Kanuma hundayyuu kan wajjin arginu ta'a. Haala isin ittiin dhuftus hin beeku. Viidiyoo kana ammoo wanni akka waraabuu na godhe waan isin naan jettu viidiyoo kana fuulduratti waan jiru hundayyuu kanuma isin wajjin laallu ta'a daawwattoota keenya haga viidiyoo dhumaattiin wajjin turaa isiniin jedha. Mee bunii kaa kan walumaan eegnu ta'a. Na bilbilteetiin ballama isii wajjin qabanneetiin eeguttiin jira. Kaameraamaanii kiyya qabadhee bunii eeguttiin jira. Dhuftee waan isin naan jettuu fi miira isin qabdu waan isin naan dubbattillee kaameraamaanii qopheeffadhee wajjin viidiyoo kana irratti akkasiin natti haasoftuu fi akkasiin natti dubbattuun barbaade. Hundaafuu bunii kan wajjin eegnu ta'a. Daawwattoota keenya bunii yoo dhufteeyyuu miira biraa keessa seentee waan isin jettullee hin beeku wayii na tumsii fa'aan jedheetiin yaadu jira. Sinumaa qoosaadha waan akkasii jiru sodaan akkasii na bira takkaallee hin jiru. Kaameraamaanii kiyya kaatillee anuma wajjin fiigdaarra nu ari'uun hin ooltu. Isallee qoosaaf hin jedhee waan hundayyuu bunii eeguttiin jira kanuma wajjin laallu ta'a. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya bunii qaata eega karaarra dhaabbadhee narraa turteerti. Mi'a ta'u obsumaaniin eegaa kaameraamaanii kiyyallee akkanatti dura dhaabeetiin karaa ati obsanaa qabaaddu kaameramaan kiyya. Mi obsumaaniin kabunii eegu ta'a. Deebisee kin bilbilame wajjumaan eegnaa. Guyyaa ammaa kaasuu baannaan deemuu kiyya dhugaa. Sa'aatii baay'ee dhaabadhee eeguu jira. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ballama wajjin qaban narraa turtee barsee eeguutiin jira. Koo naannoo kan jirtu hin jedhe bar. Asii diinaa kiliinik fuulduraan beektamiti? Achi bira dhaabadhee jira kootu. Dera naannoo sanii deera garuu bakka itti naan jettan wallaalee malee. Achuma diinaa kiliinik fuuldura jira. Achumaatiin ku achuma kootu. Achuma nee jira. Hayyee.
daawwattoota keenya amma bilbileetii jira. Bilbilallee narraa kaastee iddootti walii beellamnallee itti meetiin jira. Hayyee dhufuutti jiran naan jettee kaameraamaanii kiyya obsa naa qabaadhuwaati. Na wajjumaan ka'ee eegnu taa'ee jechuudha buni. Amma buni yoo dhufte wayi booksii natti arsii minaamen. Ay, nama confidence 100% amma eeguutiin jira. Oma akkuma gaariitiin bakka wal wajjin gargar deemnillee na fakkaata. Buni nammoo bakka waan na dabadabdillee na fakkaata. Nama gosaadha mooraalii na barbaachisa. Mooraalii na barbaachisullee osoo hin taane anna dhugamattiin eegneetiin meeqa miiruma isii qabdu kana bilbilaan akkasiin na arrabsuu barbaadde waan hin taane yeroo haasaa turfeenu hedduun taajabaatiin ture. Ni kana hundayyuu namni qaamaa wal argeetiin wajjin dubbachuun bareedaallee jedhee kama qaamaa wal arganii silaa wajjin haasaanii namni ija keessa wal laalaa miira wajjii wal ibsaa wajjin haasaan kanumaan barbaade kama eegnu ta'a mee haa dhuftu. Mee mallee haa bilbiluufi. Hedduun irraa turuu jirti ammas. Sheekuutti jira hin geenne moo? Ay, ga'u jira. Okay, sanatti. Taatatti. No eegu jirti ka. Sabakkoo ergo. ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነህ? ሳነሽ እንደ ሳክስ አይነት ነገር ምናምን አዎ እኮ መሰቀሳጅ ነጋካት ፈያዳ ከምብiree wal barattanii naan dura jechuun wal beekuu baannullee miidiyaa irratti xiqqishoollee wal bebeena atillee ma beektaa miidiyaa irratti አይ አልተኮ አድርገኝ ጅሬ qaamaanillee hadha wal argine kunooti ይሄ akkambiree maal fakkaatti yoo argitu mucoon siime mucoon ati kanaan dura waliin dubbannee tan ታውሼ Dalam ማሳኑ ወልት ነው ጌሽቴ ካ maal gootare dirqama wal danda'anii mire ታው ካይ ገጀቴ jaartii ishee maal jaartii lammaffaa ta'uu iddaa mire akkasiin jedhetti sanuma አመቶኒ ማሳኑ ተትሬ maal goota አይዞሽ 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 obboleettis yaanaafatti kana dura wal beeknaa moo? miidiyaa irra wal beeyna fatiyaa maa mira maqaan keellee fatiyaa man si beekaa Gaggafattee maal dhufeerra? Gaggafattee dhufuu qabda maqaa kiyyaa. ayyaw maqama miidiyaa irraan si beeka maqaa biraallee yoo mala ooshee fatii ka dhuunfataallee walii qabaatan hin beeku miiraan Maqaan abaasee maal qaba? isa maqaa si baase na dhageetta ay maashaallah maashaallah namatti tola garuu baga maqaa si baasadde በጋስ ጌተን bagaas geettan ኤሄ ammallee nagaumaan akkuma isin eegalchiisetti nagaumaan isin haa xumursiisu du'aa isin aamin jedhe isin haqee ጀት balam ያራ aamin jetti ቼ dhagaika du'aa himi Marri qilling badam. du'aayin tun abaarsaa si taataatu jechuufi abaarsi jechuun nama abaaruun taatu jecha malee siyaasa rabbi nagaumaan itti siyaasufsiisu sin jedha akka bira garuu ati Alhamdulillah. Nagaa. jaartii ቡኒ ዛሬ ከምን ጋር ነው ያገናኘሽ? Kana dur ከምን ጋር ነው ያገናኘሽ? kam anillee si qaamaan argaa jedheeti bara anillee aduma mee qaamaan si waliin ta'e argeeti mee akkamiiti miidiyaa qofarra argee qaamaan hoo akkami ka jedhu tan laalumaa afaanillee bagaa dhufne arginellee ኤሄ haasawaa sun tolti ኢንቶልቲ ዱጋ mitiira ati of nagaa garuu nagaa. ታና ታቲ akka nama mangistii arguu hedduutti ganama galgala na caqacaqeen argineen argineettu tana
Marre dura qaxroon keenya dura bilbilee fiture isiniin jenne yaa kaleessa illee mijoofnee fi mijoofnee naan mijoofnaan jette hadda mootiyyuu argina waliin jennee mira. Akka mangistiin as arguuf deemtu. Isee Maybe nan beektan ta'a malee akka dhuunfaa akka mataa kootiitti. Of course mangistiidha ofiif. ati ofiif. Emegan. Dhugaadha namni hunduu ofiif mangistiidha. Jaarsa jaartii qabu irratti deemtee tiniin mangistii ofiin jetti sanu. Hoo. Qoy kanaa dura anafati wal beekna. Miidiyaa irratti beeka. Qaamaan si argeen beeku haadha qaamaan si arguu barbaade iyyuu. Namni miidiyaa irratti akkas ta'u suni nama miidiyaa irratti jaarsa namaa akka namni jaartii qabaadha manaa qabu osuma beektu jaartii lammaffaa fiideetii ta'uuf deemtu sana mee qaamaadhiin argaa nama akkamiiti akkamiiti jecha ilaalis mee jaarsa kiyyaaf tama akkamiiti akkanatti lammaffaa itti haa fuudhanii kan itti jajjabeessaa jiran kana hidheetu maan silaaluu dhufe ka balleesse. Hin balleessine mirga keeti. Mitiire sanillee ilaaluu dhufuun kee galatuun. Akkamiin ilaalteere? Garuu akkamire ni taati. Eenyu? Jaarsa kiyyaa jaartii lammaffaa ni taati. Maalis fakkaatti mee akkana ilaalti? Ani hin beeku. Ani hin beeku hin taatu. Hin taatume? Hin taatu. Ta'an fileef sanoo yaami? Anuutti aareef malee hin jedhe garuu dhugaa. Anummaan isa wajjin xiqqoo walii dhabnee fi walii aarreef malee anu silaa jaartii lammaffaa dubbiin godhetti fuudhee dadu. Yaati maalum waan haasa'u dhufte tokko illee naaf hin galle bar. Ana barbaada dhufte moo oshee wajjin haasaa qabdaa dhufte moo maali? Asi maali haasaa qabsi moo oshee wajjin maal qabatteeti maa? Namni jaarsaaf jaartii addaan wallale xiqqoo gargar ba'e namni araarsuuf yaala. Ani akkasiin beeka. Isaan addaan ba'an jedhaniitiin. Irratti deemuun kuni Maalis fakkaata? nama hin deemsisu. Sirrii miti. Akkanaan gadi jennaa ati namni jaarsaaf jaartii addaan wallale jaarsaaf jaartii maal sin jedha gargar ba'e walitti fiduuf walitti ijaaruuf yaala. Ina buni waan tokko sitti modhi. Ati mootiyyuu jalaan seenteetiin hulluu hidheetiin ni jira miire wali araarsu dhiisteetiin jaalas mee asuma naa laal mee wali araarsu dhiisteetiin jalaan deemtee jaartii lammaffaa ta'u. Gubbaarra ba'ooddi. Gubbaarra ba'ooddi. Bilbila waan natti haasofte hundayyuu ni yaadattaami. Bilbila waa'ee ishee yeroo dhibbara deebitee haasaa turte as dhuftee waa'ee kiyya haasofte eenyu akka barbaadde waa'ee kamii akka haasa'u barbaadde illee naa galaa hin jiru. Bilbilaan haasofte waa'ee osheeti. Oshee barbaadde oshee nama hin jiru as. Ati foshee maali waliiti? Naa deebisee. Gara fuulduraatti argite isa. Gara fuulduraatitti. Maarree anu gara fuulduraatitti walii ilaallaa jedheetiin illee waa'ee ishee illee akka geenneef dhufne nu ooyyuu. Kanaaf ishee maal walii akka taane gara fuulduraatti argite. Osoo isin lubbuun jirtu ati eessa ga'uu yaadda silalle? Hojiinis ta'u oshee hojii yoo ishee barbaadate oshee mana hin jiru amma. Mee abbooti la dubbadhu. Akkam akkamiyyuu dubbiin akkam akkamiyyuu. እንዴት ነው እኮ ምን ለማለት ነው የፈለገችው? እንዴት ምን እሺ እሷ ሚስቱ እያለች አንቺ ምን ቤት ነሽ? በከኑ ገኑ ላልታ ታውቂው ነገር የለውም ዝም በይ አንቺ ምን አውቃለች። ሁሉንም ነገር አውቃለሁ ስለማውቅ ነው የመጣሁት እኮ። ከአንቺ በላይ ስለሆንሽ የምታውቀው እሷ ነች። ገባሽ? ማውራት እንደፈለግሽ እኮ አልገባኝም። ማውራት ከፈለግሽ ከኔ ጋር ብቻ ተነጋገሪ። ለውሽ አታውሪ። ይኸውልሽ እሷ ነች። ይኸውልሽ ባሏ ስለሆነ እኮ ነው ስለሱ የምታወራው። አዎ ባሌ ስለሆነ መብቷ ነው ደግሞ። ወይ ቡኒ ማምጣት ገሮት Atjaar sanama yoo dhiifte hoo firra hoo dhiifte hoo wayu nagaumaan akkuma qoy anamatti gorsa takkatti ati amma nafat wal bira dhaabban musadee wal bira dhaabban atama nagaumaan jira mira wanta karakkoon barbaadu nadhiisi bunii akkuma meetu kana ko yoo jettu qoy naas faraaroo barbaadde annamas nama faraaroo ማማከሲ ወይ ተፈካታ ውይ እኔ በተግባር ነው ማሳየው። ማስፈራራት አይደለም እኛ በተግባር ነው የምናሳየው። በይ አንቺ አሁን ከሰው ባል ላይ ከሰው ባል አናት ላይ ውረጂ። ሚራከሲ አዲ ካናኖ ሶንቴ እነሞ ወጅን ያደ ቀብድ ሁንዳ ተዝገቢ አከሚ ተዝገባው እንዴት ነው መረጋጋት የምትችለው? ዲል ሰነማት ረድፍቴ አከሚ ተከናሶት ያደ ኬቲ በርፈቴ አስፈራኤቲን ዋምባይ ያደ ኬቲ ሰያዱ ጅርታ አኔ ሲለማ ሚቲ ዱበርቲ ዲቦሶ ዱፍቴ ዋን ተከና ጎዱሌ እንዳና እሺ ከዛስ እንኳን እሱ አይደለችም ማለት ነው። እኔ ላንቺ በቂ ነኝ ባይዘው። ወይ አዎ ለማታቂኝ ነው ማነሽ አንቺ? ዲቦሶ ዱፍቴ ዋን ተከና ጎዱሌ ማነሽ አንቺ? አቴንዱ ቤ ማንነቴን አሳይሻለሁ። በሰው ባል ላይ የመጡ ማንነት ምናምን የለም። አዎ ይልሽ ለጋርሽ ይልሽ ፈቲያ
እኔ አሁን እድል እየሰጠሁሽ ነው። አሃ ይኸውልሽ እኔ ከተናደርኩ ወደ ኋላ መመለስ ምን አይደለም። አታመጭም ብዬሻለሁ እኮ እናት። ይኸውልሽ ምንም ፊት አንቺ ምን ተማምነሽ ነው እዚህ? ምን ተማምነሽ? ምን ተማምነሽ? ተማመንሽ? ስለማን አኩመ ስሊት ዱበርቲ ሊበሰው ዱፍቴ ዋም ተከፊቱ እንዳለ ማንን የተማመንሽው አሉ? ዋም ፊደሌ ተማመኑ ዋም ፊቱ እንዳንዴ ይኸውልሽ አሁን ደሜን አታፊው በይ። ይኸውልሽ አንቺ ተረጋግቼ እንደምንም ራሴን ይዤ ነው እያወራሁሽ ያለሁት። ጓደኛዬ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ ታውቃለች እሷ። አከሲ ፎየት በይ ይኸውልሽ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ ታውቃለች። ከተናደርኩ አበደን አልምርሽም። ራሳችሁ ዛሬ ነገር ማስጠንቀቂያ እየሰጠሁሽ ነው። ከእሷ ራስ ትወርጃለሽ አትወርጂም? ኦሼን ትታይዋለሽ አታይም? የሲቲ ሚደረገው ጅርታም ገባብሲ ናይም ደረገው ጅርታም ዋንተ ከናስ ፈራረው ፊሌ ዲማ ዱፍቴ ፊዮ ቀባቴ ዋንተ ከሆነ ሲሚልካው ተከለ ይንቀብ አኔ ሲለማሚ ሲንጀሬ ባር ሲለማሚ አቲ ዲርሳ ነማት ረዱፍቴ ምን ማለት ነው? ቆይ ናስፈራረው እንደተኒ ምናምን ምን ተማምነሽ ነው አንቺ? ኦሼን ነው ሰናሳ ዋን ፍደተማ ተከለ ይንቀብ ሐሳስ ሪያሰው ትካን ኖርማሊ በቃ ሰው አናስፈራረው ዱፍታ ወይ ፈካ አንቺ እኔ ራሴ መጀመሪያ ሚስቱ እንዲህ አላወራው። አዎ አንቺ ተደርበሽ ሁለተኛ ሚስት ለመሆን መጣሽ። እንዲህ ስታወሪ ትንሽ አታፍም እንዴ? ሳኬት በቃ ነው። እስቲ በንግግርሽ እፈሪ። ሳልፈጥሙ ያሰው መከቲ ሲማ ስትሞን ይዋን ተኮ ዱበርቲ ተኮ ፋቴ ለመፋቴ ሲወን ሲገልጭ ተኩለ እንጂ ጅሬኛ ነማ ከሳ ኤርገባቴ ቦዴ ጅሬኛ ነምን ጅራቱ ዱፍቴ ባውሲ ማሊበት ባውሲ ማሊበት ባውሲ ማሊበት ኒካራ ቀባበ ኒካለው ንገሪያት እስኪ ነው ኒካለው እኮ ኒካለው ምንም ያህል ቢለያዩ ማለት ነው። በቃ ተለያይታለች። አልተለያዩም። ኒካለ ከህይወቱ ወጣ ይልሽ እኔ ናት ከህይወቱ በወጣ ገና ኒካ አለን። አልተለያየንም። አልወጣችም። አንቺ ምን ቤት ነሽ? ሲጀመር ብትወጣ ባትወጣ ምን ቤት ነሽ? ለዛ ነው በአንዴ ቡኔ ወጣሽ ሲባል ዘራሽ ባሌ ላይ ወጣሽ። ወጥሻለሁ አንዴ ወጥሻለሁ እኮ ምንም አይመለከትሽም። በፊትም ስፈልግ ነበር። እንደዛ መሰለኝ። በፊትም ፈልገሽ ነበር ነኝ ታዲያ ለምን መጀመሪያ ጊዜ ነው ሳልወጣ እኔ ፈልገዋለሁ ቡኒ ኦሼን ተይሊ ለምን አላልሽኝም ነበር? አሁን ብራና ሰይ ድሮ በርባዴ ናይ ሜ ድሮ በርባዴ ኢሰ ድሮ በርባዴ ባቴ እርታም ያተም ጅሬኛ ነማ ኬሳ ባቴ አማ ዱፍቴ ጅሬኛ ነማ ኬሳ ፌዱ ባይ ላይ ጅሬኛ ሳ ኬሰት ፌዱን ባ ፌዱን ጋር ምርቀት ኢየሱስ አኒስ ዋይ ኪየ ዱፍቴ ሞ ናድባቹ ነምን ሲየሙለ እንጅሩ ሲትሌ ላይ ያሟል። አንቺ ተደራቢ ነሻ ላይ ተደራቢ ስለሆነ የጠራውሽ እሺ ካላይ እኮ ነው ታይሜን ሰጥሽ ማን ነው ማንን አክብሮ እያወራ ያለው? ማን ነው ማን እኮ ነው ገና ነው እንዴ? አክብሮ እያወራሽ ያለው ቢሆን እኔ ነኝ። እሺ ገባሽ? እያከበርኩሽ እያወራሁሽ ያለው እኔ ነኝ። እኔ እንኳን አልናኩሽ። ታይሚ ወጂ ክያ ጉቤ ጋር ስዳበዴ ሰው ጅሩ ሲከባዴ ሲማሌ አንከቲም ተከባዴ ተው ሰው ሲቤኬ ዱፍቴትኒ መታ ከየረት ሲነባታ ሶቤኬ ታይሚ ተካሚቲ ሰከንዲ ለማስከኔ ሰው ጂና አተማዋን ሄዶ አሳስ በዲካን ከዲ በርሱኒ በራስሽ ጥፋት እኮ ነው መተሽ ቆምሽው። እዚህ ቦታ የመጣሽው እዚህ ቦታ ላይ እንድትቆሚ ያደረገሽ የኦሼ ሁለተኛ ሚስት እኔ ራሴ አላውቅም። አኑስ እንዴት ጃርሰ ይረነ ዱፍቴ ጋሩ ጀብል ሆነ ብንት ቢጣሉም እንኳን ማለት ነው። ለቤታ ሲምቤኩ ባር ኤሳ ከባቴ ዱፍቴዩ ሲምቤኩን ሲመለከ ኤሳ ከባቴ ዱፍቴዩ ከሲምቤ ነም ጭራሽ ረበለው ተጠበቅነውም በላይ ነው። እናቴ ልጅቷ እሳት ጎርሳ ምናምን የጠበቀችን ይወተ ዝገባይቲን ሲቲ ዱባ ጠናንጂ ተዝገባይ ናት ዱባ ካናን አላታ ጂዱክ ያብጂዱክ ወን ብራካን ነው ሰን ኤገዱ አስነጨቀች አናማ ከናው ወይ ከኤዛ ዱፍቴ ፈማና ማታና ማረት ነማ በሁሌ እንፈድዋን ከኤሳ ዱፍቴ ነው አንጀቱ ሲ በቃ ትባተ ከሲምቤን አናናም ኡመኒ ሁንዱ ከነቤ ሲምቤኳን ኡመኒ ሁንዱ ከነቤ ኢምቲ ሲምቤኳን ኤሳ ዱፍቴቲን አከነት ከነመረ ጫረቀ mirga qaba beetan sinjechu maaliif waan simbeekne eessa dhufte jettee sigaafachu mirga qabu eessa baate qofaati simbeekwan waa'ee kiyya dhiisi antu eessa akka baate naaf himi faaraanesh libe faaraanesh libaade እኮ ማለት ፋራ በጣም ፋራ ነሽ በጣም ሌላ ነገር እዚህ ጋር እንድታወርብኝ ፍቃድም አልሰጥሽም ቡኒ ፍቃድሽንም አልፈልግም። ፍቃድም ፍቃድሽን ታሰጪ ነው እኔ እንደፈለኩ ላደርግሽ የምችለው ገባሽ? ዋን ብራይና ሳይኒቲ ተዝገባዬ ሀሳቡ በርባዴ ሀሳይ ተዝገባዬን አለቲ ወነ ብራ ያደሌ እንተ ተዝገባዬ ጀቴሙ አከ ተዝገባውቱ አናስ ይጎዳ ኦኬ ሚ አን ዱጋ አንቺ ለሰም ታስተምሪያት አከ ተዝገባውቱ ሙሲም በርሲሳ ሲቱ በርሲሳ ዱጋ ቀብዲ ኦሸረበረቴ ዲስ ኮርሲ አጃይባ ሲከኔቲ ዱጋ ቀብዲ ኦሸረበረቴ ነማ ወሊ ገልተሙ ኮርሲ አጃይባ ሲፊንከና ናፍ ና ከኒታቲ ከና ዳላም ኤሊ
እስካሁን አትጩብኝ በእናትሽ በጣም በጸባይ ላወራሽ ሞከርኩኝ። በጣም ማለት ነው ተረጋግቼ ሰው እንደዚህ ተረጋግቼ አታውሪያውን ሴትዮ አንቺ አሁን ማለት ነው በሰላም መግባት ከፈለግሽ ትርፍ አታውሪ። አሁን አንቺ ዝም ባይ ለምን ዝም ብለው ለምን አይመለከተኝም? ጓደኛዬ እኮ ናት። አይመለከትሽም። እኔ ከሷ ጋር እየተነጋገርኩ ነው። እሺ ከዛስ እንደውም ጉዳይሽ ከኔ ጋር ነው። አይገርምሽም? አዎ ከሷ ጋር አታውሪም እንደውም ጉዳይ ስሚኝ፣ ጉዳይ ማለት ነው ጉዳይዋ የእሷ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ገባሽ? እናያለን፣ እሱን እናያለን። አቀ ነው የሚልኩት ይላል። ምን ተማምና ነው ግን? ምን ተማምና ነው? ኦቴን ተማምና ነው? ምን እንደምትመስላት ታይ እንዲደፍራ ከኛ ጋር ቆመስታረ ደግሞ አፋለኝ ብለን ማን ነበር ስሟ? ማን ነበር? ፈቲያ። አዎ ፈቲያ። አይዋ ፈቲያ ስምሽ ራሱ ይልሽ ጋጦጥ ከመሆንሽ የተነሳ በደንብ ሊያዝልኝ አልቻለም። ገባሽ? ስምሽ ራሱ ይሁን ሊመጣልኝ አልቻለም። ማን ነበር እስኪ ድገሚልኝ? ፈቲያ። በስነ ስርዓት አውሪኝ ብዬሻለሁ። እኔ እንደዛ አይነት ሴት አትመችኝም ብዬሻለሁ እኮ። እኛ ምን አገባን? ብትመችሽ ባትመችሽ ቦዴን ጋቢ ተገሩ እኔ ቡኔ እንኳን ማለት ነው እኔ ቡኔ እንኳን እንዲቆሜ እንዳንቺ ጋጦጦኝ ይደፋሩኝ። እልሽ ስፈልግ እንዲህ አይንሽን ካይንሽ ጎልጉዬ ማውጣት ገባሽ? እንዲህ አይንሽን ጎልጉዬ ማለት ነው ለኦሼ እንዲህ ከፈለግሽ እንዲህ አስረክበዋለሁ ይሄ ማለት ሴትዮ እኔ ፈራሽ መስለሽ ነው እንደማትፈሪ እናያለን። አሁን ራሱ ፈርተሻል። አይገርምሽም? እንደማትፈሪ ዱበርቴ ስለማ ከኬሳኔ ሚቲ ዱበርቴ በሰው ዱፍቴ ሰኒ የሮሜ ቀደደ በያ ከን ሲፍሙ ዮሲፊን ገለቴ ኦሶ ጎሄ ታቴ በሬደ ቱርቴ ነም ያከናፋኒ እንቃቁን ቁላል ቁላ ቋዱ እኮ አተከነከነ ተተው ማለው ማኮ ዋና ቀምፊነ እኮ ሲቤ ከባ ኢላላ ጀኔ ቤሰን ሰሊላላ ያ ዋን ፊት ተከለኝ ቀብሎ ከነማ ነመትዩ መሌ አነሞ ዱበርቴ አከሲ ዱበርቴ ተዝጎቦ ዋን ጅሩ ምን ተሲብሰቴ ነታሱፍቱ መርባዳ መሌ ዱመቱ ላይ ዱበርቴ ማታራ ተናዳለች በይ በጣም ይልሽ በዚህ በኩል አላየሽውም እንጂ በዚህና በዚህ በኩል ቀልቷል። ተይ አሁን ተይ ቡኒ ቲኬ ታስገባይ ኦኬ እንግሊዘኛም ታወራለች። እንግሊዘኛ ታወራለች። አላህ ታስገባይ እንግሊዘኛም ታወራለች። ዱላሊ ዱጉመቱ አመገራሪኛ ታቲ አናፋት ለም ኢሲን ታክ dhuguma onnee dubartiiti dammoo. Gootummaa dubartiiti bara. Takkaayoo namni itti dubbatu akkana godhatani gootummaa dubartii. Waanuma jiru. Irra ooluuf. Ofii oomuu keessa hin jiru. Oomuu keessa hin jiru. Osoo qabeen hamma sana dhee lafa jala dabarsa fila. Kituma ofiillee. Ana miskiina. Jaarsummaan kee maaluma isii akka ilaalee jaartii. Maaluma isii akka isii ilaalee tana bira. የሚያምረው እስኪ አሁን እኔ እኮ ሚኒሽን አይቶ ሚስት ሊያረግሽ እንደሄድ አላውቅም። ዋን ትርፊና ሲል ወይ ጉድ! አሁን የምር አሁን አንቺ አሁን እያሳዘንሽ ነው። የእውነት ባሌ ራሱ እኮ አሁን አንዳንዴ ሰዓት ማለት ነው ዋኖ ማል ሲያከላሪ ኩሜሲ ላለች አንቺ ዘሞ እስኪ ንቀት እስኪ ኦብሰና ፍዳቺ ሲምቡኒ ሰሞ ወኒ ሲጋልቶ ዳይሜ ዋን ሲጋልሽን እኮ ሌንጅ አና ቁበናቲን ቀቢና ቤካዱ አዲየሜ ኢጄሲዲስ ኢጀኪየረት ተከነታይሜ ኢስላማኒ ፊዩን ጋይጂ ፊያ ኢጀቦሮቄ አታቀንም እኮ ለነገሩ አታቀንም። ታይ ኢጀቦሮቄ ከናኒ ተጎበፍቴ አንተም ቤክተን አታቀንም ምንም አትበል እኮ ከኔ ጋር አይደለም ጉዳይሽ እኮ ሲጀመር አንቺም እኮ ከኔ ጋር አይደለም ጉዳይሽ እኮ ቁበናቲን ቀቢና እኔና እሷ ነኝ ማነጋገር ያለብን እዚህ ጋር ምንም የማይመለከትሽ ነገር ውስጥ ጣልቃ አትግቢ አንቺ እኮ አለበለዚያው ንግግርሽ ከኔ ጋር ነው። ከሷ ራስ ወረድ በይ። እሷ እንደፈለገች ማውራት ትችላለች። እኔ ጋር ቆመ ገባሽ? ወይ ማልፊ ነው ባባዴት ዋንበር ባለ ቢሉ እንዳ ሀበጃ ሲከኒ አስዳበዴ ታይሚ ውጂ ከሀበጃ ሲከኒ ጋማ አናዩ ከሀበጃ ያፍራ ጉቢ አስዳበዴ ሀበጃ ሲከኒ አስኪን ሲየጊ ሲያሶፍሲሱ ክያ ማታነ ረባው ጅርተይቹ ሀበጃ ወኒ ከበጃ ከነኒ ድረዩ ኤኑ ከበጃ ራማስ ብረት ኤኑ ከበጃ ናኒ ሲከኒ ካን ኦፊስ ቀቢ አቻቻ ጫሊስ ሲንጀሪያን ገረም ጃሊስ ጫሊስ ሲንጀሪያን ምን ልታኒ ነው? ኦፌ ጋድ ምን ልታኒ ነው? ይኸው እቺ ልጅ ያት ብቻ እኔ ሳሎን ወይ ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባለ። እኔ ላንቺ ብዬ ነው ያከበርኳት።
ላንቺ ብዬ አይኖ ነው ጎል ብዬ ማውጣላት ያው አውቃለሁ ማርቀትሽ ነገር ውስጥ አትገቢ ሰበብ አናርከታቲ ቦደ ልንገርሽ አንቺ ትበቃሻለች እሷ ቦኒ ዝም ባይ ብዬሻለሁ እኔ ደግሞ ያከበርኩት ነገር አለ እቺ ሰበብ ነው የምትሆንብሽ እውነት ነው ለመሰበር ምክንያት እየፈለገች ነው ስለዚህ እቺ በኋላ እንዲህ ብንይዛት እንዲህ ከበጃ ሲፊን ከኒ አስዳበል ኤታይም ኦጂ ኺያ ፍራጉ ቤት ታሶና ማታራ ነው ደምታ አነ ከበጃ ሲገኝ ቦኒ ከበጃ አሳከናበት ከሲከኝ አካስዳበት ማንን እያከበረ ያለው አቲ ኡሲ ሲንጀሪ በረን ኡሲ አይኑሱ ጄናን ደግሞ ሲታንገርሲሳ ማልጎሬድ ቡኒ ላንቺ ብዙ እያከበርኳት ነው ሲንጀሪ በር ብዙ እያከበርኳት እንዳፈታችሁ በኔ ላይ አፍጥጪ ኤልሽ ነመና እነም አንሲ ከበጀ ሰኑ ከበጃን ሲብልብሌ ኤልሽ አይደለም በባሌ ዙሪያ የመጣ ሰው ይቅርና ማለት ነው አንቺ እንኳን ደፍረሽ ነው የመጣሽው አይደለ አክብሬ ላግኝሽ አልኩሽ ተረጋግቼ ላስጠነቀቅሽ ነበር ከባሌ እንድትርቂ ነበር አይኔ እኮ አክብሬሽ እኮ ታይሚን ማንን እያከበረ ያለው እዚህ ጋር ማንን እያከበረ ያለው ነገር በጣም አረዘምሻል ከበጃው ፊከኒ ከበጃን ሲፍከኒ ኦፍራቲ ቀቢ እኔኑ ከበጃ አተሙ ጫሊስ ዋንስ ገልሽነ ከሰ ከሰንቴ አንቺ ሷብራን ማን ብራን ፊት የጓደኛ ይባል እኮ ነው አኔ ሀሰው ከንቀብ ቡኒ ወጂ ቆፋን አቲ ወጅዱ ሴንቴ ዋን ብራን ፊት አንቺ ሷነት ናገረት ከኔ ጋር አውሪ እንደለመደብሽ ይልሽ እንደጀመርሽ ኮሽ እንደጀመርሽ ከኔ ጋር ነው የምጨርሹ ገባሽ ተረጋግተሽ አውሪ እንደማት ማለሽ ቡኒ ቆይ ዋሲትሙ ቀባ ማለኝ ዋሲትሙ ቀባ ቆይ ማለኝ ዋንስ ገልሽነ ከሰ ገሌትኒ ዋን ብራን ፊት ኬንሲ በሌሳ ማነሽ አንቺ ኬንሲ በሌሳ ማነሽ አንቺ የኔን አይን የምታጠፋ ቡኒ አሳይሻለሁ አንቺ እሷ ላይ ነው ጀነሳሽ ቡኒ ልምታት ደግሞ ምነግርሽ ነገር አለ ልምታት ቆይ እሷ ላይ ነው ጀነሳሽ እጂ ሲናንሺ እንዳታረሺ እኮ ለምን የማይመለከተኝ እኔ የባለቤቴ አይንሽን ነው ማጠፋት ማንሽ አንቺ አይደል መታጠፊ ዝም በይ በቃ ብዙ አወራሽ ዝም በይ ቡኒ ሰማሁሽ ዝም በይ ልምታት ቡኒ ልምታት ተናግረለሁ ምነግርሽ ነገር አለ ምንም እኮ እንዲሆነሽ ተናገሪ አትምቻልቀቂያት አንቺ ታያት እኔ ያለው እኔ በቃታለሁ ታያት እስኪ እንዲሆነሽ ተናገሪ እንዲሆነሽ ተናገሪ ልቀቂኝ አለቅሽም እንዲሆነሽ ተናገሪ ልቀቂያት እኮ ልቀቂኛ ተናገሪ አሁን ባጭሩ እንደውም አሁን ጊዜ ሰጥቼሻለሁ ተናገሪ አካዳኬቲ አራን ቦርማከ የሁቴና ጂሱ በርባዴ እሱማ ይላል አከናንት አከናስ ቀቤት አከበር ባደስ ጎዴት አውሪ አሁን ይልሽ ጊዜ ሰጥቼሻለሁ የምታወሪን አውሪ አወራለሁ ብለሻል ማጠፋልሽ የኔ ናይ ቡኒ የኔ ናይ ደግሞ ምነግርሽ ነገር አለ ብዬሻለሁ ሳትጮይ ሳይ እኮ አውሪ የለቀኩሽም ለዛ ነው አውሪ ነቲኒ ይኒ ተዝጋቢ ነደገ ፈድ እንኳን ሳላቋርጦ በፊት የምታወሪው ነገር አውሪ ዮሰን ሲትሙ አንቺ ተናገሪሽ አሁን ተናገሪ ይልሽ እኔ ይልሽ ላንቺ ብያለሁ የለቀኩሽ የማወራው ነገር አለ ስላልሽ ነው ገባሽ አዎ ማውራት ከፈለግሽ አሁን ሻዳ እንድትይጂ ነው ማለት ነው ነትይቴ መታህ የረቲ ነባቴ ምን ከሲትሙ ለምን አታወሪም አንቺ ደግሞ አንቺ ነትይቴ ሶንታኔ ነውቴ ሶንታኔ አስፈራራው ሶንታን ተዝጋቢዳን ይወጣ አንቺ እኔ አንቄሽ እንደፈለኩ ያደረኩሽ እንደፈለኩ ነገር አታመጭም ቡኒ እማመጣውን እኮ አሳይሽ ምንም ነገር አሳየውሽ እኮ አሳየውሽ አንቺ ለምን አታወሪም አሳየውሽ እኮ አሳጥሪው እስኪ አንቺ አሳየውሽ ግን ይኸውልሽ አሁን እንዲያነኩሽ አይደለ በሚቀጥለው ደግሞ ቡኔ ምን አደረገችሽ የሚለውን ይኸውልሽ ቡኔ ምን ልታረገኝ ነው የምትለው ታያት እስኪ ታውራ ቡኒ ታያት እስኪ ታውራ ታያት እስኪ አውሪ ቢዩ ማዩ ተስገቦክቲ ነው ማደግፈቱን ቤቱ በር እዩን አላታት አሳያት እዩን ኩዳሙ ዋንተ ተስገባይን መናገውሚ አቲ ወድ ባሪ ማንታታ ዋንተ ከለ ተስገቢን አፍሽን ዝጊና ይኸውልሽ አፋን ከንከ ጭፋዱቲ ዋን ሀሳብ ወደሰናሳይ ጎዴሱ ከበጃው ፊት ቀብዴ ሲፎየስ እንጀሪያን ሲከበጀት ነርከ ከስዲስ ሞር መገስዲስ አሁንም ለቅቄሻለሁ በሚቀጥለው ግን የሚያስለቅቅሽን ለምኝ ለሷ ስል ትችሻለሁ ታያት ስላለችኝ ብቻ ካይልሽ ኦሼ እንኳን እዚህ ጋር ቢኖር አንቺን አንቄ ደፋሻለሁ ገባሽ አንቄ አንቺ ከዚህ ከአንድ እጅ አታልሽ ገባሽ ደግሞ የሚገርምሽ አንቺ ነገር እኮ አታውቂ አንቺ ብልግናሽ ልንገርሽ ትርፍ ነገር አታውሪ ማውራት ያለብሽ ነገር አውሪ እሺ እኮ ማውራት ያለብሽ ነገር ነው የሚታወሪ አለበለዛ ትርፍ ነገር አታውሪ ብልግናሽ ልንገርሽ ይልሽ አንቺ ብልግናሽ ማለት ነው በቀደም እዚህ ጋር በድፍረት ክብር ቢኖራት መጣ በድፍረት ይልሽ ባሌን ለማማለል ባልሞከርሽ እንደዛ ባህላዊ ልብስ ለብሰሽ እሱን ለማማለል ባልሞከርሽ ደግሞ ይልሽ ቆይዛ እኮ አይሻት አይደለ ተቀባብታ ምናምን ሜካፕ ቱርኪ ኦሶ ናምቢፋቲ መነቲ መነቱ ሲያፈ ፓውደሪፍ ሜካፕ ደግሞ ማል ቤክተ ከስታቲ ዋንስራ አርግዴ አይተናል እኮ አንቺ ለማፈካቱ አርገሽ እኮ ለማፈካቱ አማ አርግለዩ አነሙ ኢናፋን ሲያጄ ብልግና ብልግናሽ ነው ምንም ይናፋ አይደለም ነው የነገርኩሽ ያለው እኔ በማንም ዝም ይበይ ብዬሻለሁ በኔ የሚቀር
አይመለከትሽም። ታውራ አውሪ። አወራለሁ። ይኸውልሽ ታውሪ እንደፈለግሽ ማውራት ትችያለሽ። እሷ አንቺ ማውራት ትችያለሽ። የአንቺን አፍ ደግሞ ማዘጋው እኔ ነኝ። እሷ እንደፈለገች ማውራት ትችላለች። እንደው ቆይ ዋንም በርባዴ ለፈለፍዩ ሜ በጣም ባለጌ ነሽ ግን አንለፍላፊያ ከናላለሱ ማደገ ፈጥና ፎያዩ ብልግናሽ ኤተከስ ማሊፍ ነምኒ ዋኑ ፊ ከነ ኦሶ ደገ ወያ ሚረ ማሊፍ አከነ ጎዳ የቴ ቦደ ረጋቡ ነው ማከናው አፋኒ ለፈለፍ ገንዳው ከናላ አንቺ ይልሽ ፋና ሰውራ ተስገባይ ማደገ ፈጥና ጃላ አንቺ ካን ልጅ ልትወጫችም ስለዚህ ዝም በይ ዝም ብለሽ አትለፍ ቡኒ እስኪ ዝም በይና ታያት ኢስሜ ሃዱበቱ ኢስሜ ቡኒ ታያት እስኪ ታውራ ደሞ በር ላይ ጋፋኑ ሲኒራት ነይ ደሞዋን ሲያጃብ ኬሳ ደሞ ኢንሳልፈቱ ኒካስራ ቀበ ሞንቀብ እንቀበኒ ገናዳ ሰኑ እቲ ደማራ ናንጀቴ ሰኒ ወነስ ገጭቀብ አቲ ነመ ጃርቲ ቀብ ነመ ኒካው ፍራ ቀብ ዮ ካስቴ ማን ካዳኒ ሸካ ቀበ ሚጭግራ የተንሳን ጉድሪት ሰኒ ኢንሳልፈቱ ረፍቴ ጃርሰኪ የቲ itina hulle qaba mali jaarsa kiyya waan ta'eef sigalee argasani jaarsa kiyya jireenya keessa nama baati tokko jaarsa kiyya haga fedhe jireenya keessa oo baatee ni kaarraa qaba nama diiguun dhufin kana yeroo meeqan sitti mahay laal hedduu akkasottu taasise hedduu mirga sikeen ammaan booda garuu laal ammaan booda yoo miidhamuu hin barbaanne malee adabattee akka teessu siimee kanaan booda ooshee biratti yoo si arge waan kan abadan oosharra yoo dhageelli miidiyaa takkatti irratti illee waan deemu viidiyoo kaniin yoo argellee taanaan sinbisu እናሳጥረው እዚህ ጋር አንቺ እኔን መጠየቅ ምንም መብት የለብሽም ምንም መብትም የለኝም አሁን ተናገራለሽ አትናገር ምንም ነገር አታውሪ ከኔ ጋር ልጅቷን ሄዱ ቀቃይጤ ሄዱ ሲደገለ ሄዱ አካ ዱበዱሌ ደንጎቴ ዋና ነመትለ ሀሳውን ፌነ ላል ሄዱስ ጨቀሰስ ጀላ ደጋራ ዮካንስ ጀላ ጨሰረ ጀዲ amma gabaabatti waan haasoftaaniin haasa'an anjitsan haasa'e kana siguggubu kana mara tasgabbooftee yoo sitti muu danda'a adabad yoo sitti muu danda'a adabad waan haasoo eddaasa'e kanatti yitu kana immoo sitti muu haasa'e nagaa barbaadda sitti muu danda'a nagaa barbaadda dubbattu dhiisini bakka tayaata haasa'e tayaata dubbattu tasgabbooftee haasa'e kana caalaa tasgabbaa'ee bishaan siin ta'u jedhee haasa'e kana caalaan illee ayootiin akkanatti natti yite wannan sitti siin jedhe hunda sitti muu danda'a haasa'e kuni tasgabbooftee mi tasgabbaa'e ila oshee dhufe kuno oshee dhufe mee hiddeerti